Bamuang de nirba tumbie karakara tumbo katumdele ya leita kana ondi envi sale katanyartaba tumsa dana sona kula yina du Akolam baniranga dunya ngo kolam banga ba te yuma amaka yo banyara la ya yelo to cheka te zan paɣaba ti bin nam na zaa duu maa ŋun nam du ka galisi ŋun ti mina zaasa nyɛvili waɣanli ka pahi ti alaafee ka ti a kana ti ʒin ʒimo puuni ni ti zaŋ anfaani din biɛni zaŋ tinya ka di ka yin pun mi shɛm ʒimo ka ti pi yuli boli inside tamale Gadecom TV zuɣu naawun yi ko puuni mi yuli n booni Abu Muaz ya bol ma Abu Farid nyɛla ŋun yɛn saɣi zuŋo mi ti niŋla katari mina zaasa ti niŋla zuɣusuŋ domi tin gahanu bol ninvuɣu so maa o nyɛla ninvuɣu timsili ka nyɛ darija ninsala ka lahi mali jilima pam biɛhigu maa puuni ka mina zaasa niŋ katari zuŋo ko kana ni o ti zaŋ anfaani din biɛni zaŋ ti mina zaa ka ti di ba ti pun yaayɛ inside tamale nyɛla program shɛli tin yihina ka di kuli nyɛla tamale ŋo binshɛŋa din chɛni viɛnyɛlinga ni din bi chɛni viɛnyɛlinga zaŋha ka ti kahigiri mali tiriya to lala nyɛli zuŋo mi ʒi maa di taɣaya biɛla domi tin boli ninvuɣu so na ŋun kam na ni o ti zaŋ anfaani din be biɛhigu maa puuni ka mina zaasa di di zuɣu ni chaŋ lala kpɛmmo maa sani ka mina zaa di nya ninvuɣu so ŋun bala Ustaz naawun din so ka marahabi ngomna ma da bin niŋya lahibsi ka kuli niŋya domi mina zaasa mi Ustaz Alhaji Awal na pari n chɛna ti duu ŋɔ puuni ni o ti zaŋ anfaani din biɛni ti mina zaasa ka ti di Ustaz zuŋo mi n bɔri ni ti yuli yɛltɔɣa shɛli because ti mamam program ti niŋya ka yɛltɔɣa shɛŋa yina ka di nangbankpeeni maa yaɣi social media tin yuli lala yɛltɔɣa maa tooni ha ka ti kuli yuli yɛltɔɣa shɛŋa din pahi be biɛhigu maa puuni ka ti zaaha di lala anfaani ŋɔ maa din nyɛ dini ti daa bolila ti tuzo paɣa so na to ka nangbankpeeni daa niŋ mini o sunsuuni zaŋ pa yɛltɔɣa shɛli domin daa yɛlimi yɛ naawun mamaŋ yɛliya ni di viɛli pam ni paɣa kama ko yɛn kani ka kani amiriya soli zuɣu din nyɛ ti tuzo paɣa maa daa yɛla ni ka lala ka ta lahi nyɛli bee ka lala nyɛli ni paɣa yi biɛni maybe ka on to decide ni o ku kuli do din dee niŋ ka o ku zaŋ o maŋ ti do bee niŋ zina bee di niŋ ka o ni tooi nyɛri dihiri o maŋa o mama yɛltɔɣa puuni yɛltɔɣa dibaata koora a yɛn kuli ha tooi teeli tɔɣa maa din lee ku ni tooi tee shɛli ku nyɛla kama ŋun dee ni tooi ʒiya ka ku niŋ ni zina ni di ka taali naan tooi biɛni hali ti kpi ka yɛltɔɣa shɛli ku ka di puuni ni yuna a nee lala yɛltɔɣa ŋɔ maa zaŋ ti salo maa ka bi diri danfaani ora tahi dalirina be to ni ku yɛla dali shɛli ni ku yɛla ŋɔ di puuni zaɣ yinga n bala maa di pa taali to bismillahi rahmani rahim الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد عندما نودي متصل ناوني زمتنا مبوعو وفون زورتي تسورو بور باغو وبانتي ونمبو زبو دم ناون نمبو شل دم بياني وكو يلم الزالي كارزا اوتونوموس nisal dol na wani biye wa ba dolo nan bo amana don na pawo kana ce nan bo shele biene karanya khas outstanding one karatir laban to yamanglo ko dinanya rahim tun pana wannan ma ta nan da du'a tire ta banin min tamana ma bada wurma poli ka ta man shabu tidal fanama banin wubsit kan nan da wani ya pam e kpang manga
تبوني تلاقى تنون أدعى تبا تانجي بيلغم بو إنسايد تمالي تتودا تنون أدعى تلي such programs ma di zoti katamal soro tugbabi agona tai kamani pompon ali social media mishanga chende zo karnyela gwable nyel kamana introducer program ma kayani kar dog barbar social media ma it's not the best. So the program kalo shel tagbana abor la relanchi de malso do kamal ni sam ngarda do yawama san shanga de do te yai de tarma hakikatan anab sallallahu alaihi wasallam onyela nabiyul am bam hal bang majire na bam basatu ana bun dal ummamba kaman tan shiyango president nanado his excellence wona nyetan gbanzo la nan ti gana daniel te landlord mbala arabu voto he's the landlord yes akul tarla duadu ama ngone nyel to lelani anab muhammad sallallahu alaihi wasallam al umma kamban kana kagare badan nab mamma o salutila anab muhammad sallallahu alaihi wasallam bar yar nyon dola danangla duniya ngo katien labnan kiyama allahu akbar ran dumana won tarlam bala kozal amliya ngona annabi nya velne an yarta mabisoma la yarguma na min nan kana bana bi wonya velne anab sallallahu alaihi wasallam o bela du kawum do nirba bammal fila nam chana ka sote yela kiyama ni muma ni be shamma dongona man kulan nan amliya ne ci amliya nan bo kan nan de yungna fila pam pam kan bala ya donguna man kulan dira daytime dibu tan dirdi bandirgo breakfast lunch and supper non na cancel ka kullor na fila nole sashe kam songo mitiyar kadama donguna ne chena fila kallo pa amliya na westra time man bakula nan amliya ka nab sallallahu alaihi wasallam yina nti yalba bangmiya man nyana wontubo sa she ndirme sa she kalornal sa she kan bira sa she kan ner nan da nafila sa she kan murtan paba mana ka zabsam karkyarta sunsun sa she mi kan ku chaba ka be ibadan be ka donte Allah kaya we dambongo ma na kal yala ta shalngo daninya ma muhammadu sallallahu alaihi wasallam won kam ta sociale karpadana falaysa minni donc no yiho man ka chaba muhammad dal umma narbe ya man anab muhammad pamane yalle kabang na tanda ambele nyama na umma man yena ayi amanga bene yemanga la ko yele ngon kam zongo man mande shaba to leba o palembe pone hal kiyama dalbi te piabaka wonyo man o islam man Allahu akbar dambongo absolutely it tells you and I that kamani soka sole no nanglala kamlat ni sayyidina abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu abul ahadith mbala hadith ni ya de bambala mon kam kuno hadith milense dama nabi ya nabi arajini ka sodan abi hurayra na nguna nabiyan
ni wuntaŋ mirage lu ka Abi Huraira yen nye pilgu ŋun yi shee sokam lan yiya ka che o bahigu in times of calming o nyɛla first o mi yen labi yiŋa shee sokam yiya do annab tihimbu o siɣimbu o mali ʒini Sayyidina Abi Huraira mil gar sokam Allahu akbar amma fani yani Sayyidina Abi Huraira wara naɣasi amiliya hal ka shɛba ku zaya ni wa daaba naŋli la yɛlisigu maa dini n-deceiver ban bi niŋ karim fahimta ti bi yɛn tula so di miiga ti bɔriga farasani amma pa turi zuɣu ka ti be kpe naam ka anabi ti bo a siŋlimi Muhammadu soli sallallahu alaihi wasallam ŋun yɛli subhanallah Naawuni nam niŋ kasi ni mana Abi Huraira wato kan siŋa anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o mali o yuli amma Abi Huraira maa yu paa nyɛli Abdurrahman ibn Sahar wura zoola wato jankumbila bal jankuno hal ko ti sa ko bɔŋro gɔra ka di lee yu pa viɛlli adiini bɔri yu paa amma adi viɛla kaman ti zon zaya ŋɔ dan o bɔrili bi kari viɛla amma yi ti niri yu pa shɛli wan je ka o yɛla ni o jɛla ala n bɔli amali taali naam ka na boholi la ŋɔ la n yulila ni pun toogi adiini maa yɛla pam n ʒira ka Naawuni sɛn bɔhima bɔhigu di zuɣu kala yen bɔhima bɔhigu amariya zuɣu n ku tooi withstandili di zuɣu so ka soli n diba Naawuni yɛn ni ka dama wan me ninsala maa ŋmanila bɛ me dikpuni kana bi tali o bela gbura haven't complete that's okay din yan complete nyɛla n diba Naawuni ni zaŋ shahwana n ti taa ka yɛli Al-Qur'an puuni zuyyina linnasi hubbu shahwati min an-nisa Naawuni di ninsali ni nachiinsi ka di nyɛla paɣaba nyaɣasim ni dobba nyaɣasim din ko zaŋ dihiba nachiinsi kpahimma hal do so min pa doo o doo shee amma o yɛn duntulim dobba ni duuni shɛm laa ka o yɛn dulim amma ti kum bukaata la ŋuna o karini amma di zaa yɔli ka o sɔɣirili o yɛn ni bi baŋ ni o bi niŋ complete Ustaz naawuni sugu di sa an yɛli shɛm ŋɔ zaasa wuhiya ka dama lala yɛltɔɣa ŋɔ maa di nyɛla binshɛɣu din be Al-Qur'an puuni wuhiri ka dama paɣa kam tuni o mali yidana ka doo kam bo paɣa naɣali o ku tooi niŋla paɣa bukaata Allahu akbar anabi sallallahu alaihi wasallam yɛlli ka Al-Qur'an yɛlli Ustaz an kpe luɣu shɛli polo maa yɛn sɔhimi ka bɔha kama paɣa so ŋun na bi mi doo ka di ti niŋ ka tari ka o pa niŋ amiriya o min o tuuli yidaan so kuli niŋ amiriya maa ka di yɛn ŋun ko yɛn zaŋ baŋo yi niŋ ka doo ŋɔ bi tooi bɔri lala paɣa ŋɔ ka di saɣo din tooi chɛ ka lala paɣa maa lahi yi sambanni ka di yɛli o di pun milimi to la o bi mili a bi mili ka o la ka yɛn baŋ ni di saɣi bee di bi saɣi di zuɣu ka adiini pun mɔŋ ti paɣaba ni ti di chɛba kaman jahiliya saha ka suratu Nur ka Naawuni yɛli wa qarna fi buyutikun yi nyɛ paɣaba ŋɔ guliya ba ka bi be yi duri ka bi be dundɔŋni wala tabarrajna tabarrujil jahiliyatil ula di chen yɛ ba piriga paa kaman jahiliya saha paɣaba ni daa ku chen yɛli ka dana nɔhila wai bi ʒin yi o ʒin kuna di zuɣu di ka bukaata ni ti zaŋdi hankali biyari sheetɔɣani wahayi n bala o di pun ʒili ka wula ko yɛn niŋ baŋ ni di saɣaya domi din chɛ ka n bɔhi lala yɛn biɛri n bala nashaara bi zaŋli ka ti boondili gazwil fikiri wato bi chilila ti hankaya
nabazang bohalala aishi ne kayen chang ne la budda shabwa sone so nanye amma na wonto nam da pa nam gato shawa garagalse na lo mit bela rafune te shaba a didenan garnyala nyine ya sizo virginity nchang tona ha lalla wata abanya soni na shipaza ngba amma kapun lurbole pa mazo hal kartu mono ya misomi ko no frustrated amirin tale imagination wojo imagine ngo tengo tena biango kater biango kanda nang longo what tale kartu za nri amba usma anyam ko nyenyon ko ba karazan so sa masha Allah ko filerle ama aslan na wonna tatamlana no na shin zang te bukata bete da lafi nan da yan nan te chuta pun Allah ne so pa ba wurola ban kerdo yala ne sham nyin dozo ngba hankal bi ay pa bibla be pa sana yani adolola boko dan mo ka da gor sugu yato anyel anab sallallahu alaihi wasallam wa papa ko nyela ngon jemido gawla ko ra no halli ko pata bang o ngombe pamindo anablan ko pa shaba ka ba mi doba ka ba doai ka ko shaba ka ba mi doba ka doai dozo taza nubi da ka nubi ne tinyara naba Allah sallallahu alaihi wasallam hal tamaltaba tananye zalanama sona ba steppi annab namdi chiegba ballo tabi annab rabish sallallahu alaihi wasallam annab nyen annab so wonyo paso na biba wo pakezo katom kayamangle annab ni yana won nirma ko bo dan bon adal zin la ya kana yo ka boagu male kama magnet ko bagu ni boko ka bo annab amma la al zane ana won yol hal man won yara gbangba malu Allahu akbar diri amigo ro kula amigo dozo annab nyata won nyawato tayan yuni sokabe tayen toasir sokabe ama hal zongo lalate tizo pama no tatabti faul kabjema kamana be pak ama offside mbala hazani kadi go la free bien deal okay paka pibu naomba pola naam usa chekan so haka guyente tambano yima kalabna ay ko be lol kam ka yunda gaade comme TV zombon inside tamal liga shel ni yoma mankan force train ma banen tamala la liga ma des ordines ka gwa ko bor liga dembe nyam kan ma ne be shama anto bu mankan shi ami ko to bu shi onamba bien titian yisne zan leta ka kolo wonan ne deliver on to zan liga maz nyama mazan boashi enzan zanta ustaz na nyala ngumbe du won cheka ko kalam masha Allah okay ti nyala ban labna ti shewo kyama na nyala ngumbe ti du mo pone midi table ni nir kam ngum programo anyala ngum nyasem ngo afan ma ka to borbi hagunma ay o mama yara yito amaka entertainer te kache ka te bana kama ti dana mama sallallahu ti table nduma na bu mama ka varsu kunye biakuma nzanzan titi des autres ti kampo ti nan sahapam ne tinye ustaz ko to kena du mo ko ne mina zati di enfant de ustaz tu vo ko ma kalabna alhamdulillah nere boa shelma dalil shedin che kan boa halma de zoe kati yon kati nyarle kati tuzo pa moma na on ba yuko ka do yipolo umbo kule no minotin nam zulia
ka zulema namba pune ka pamo tla bidu mo yinga ka yir hat male dabar so ha dagor so ha dabam denye shaben be exinema kana an kulti so bien ko kuyi kare do so gban kuli enyu ko kure kyuni be pamo kuli enye dumo ko kure kyuni kartija ne be malia har kanam tabaka o idan mo bumile dara bunu ma wula nyelti da dine pune dinan ka ninsari bielara subhanallah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd ndana hosam tanan ba hal ngon jimmi dobe be doyele haramun yel mutlaqil haram normal da gor Allah mutlaqil haram ama dina pun niribe lapa ogoto po ay chang fikili tafinin za al-Quran aishanga dan tabs marriage pa labo dambian da changa ka lo shawe babul khitba kha wa kathra yengel ditele dom khutba du samle lobum pabal disaran do tongo khitba ay problème zale amaliya ka zalma Allah ka Quran yati suratul maida pone natarab bab ma mamle wala muttakhidhi al akhdan ka chanta lapa biqasdi kaniya kunyala wenyala friend ida girlfriend be man friend haramun yal mutlaq al Quran yali toa na ala ban la fahimta ka bor largabu watu hadithana mpone ndubana ya tarak baba mamle amato nungo kore hal no lorne ta labna tni shel pai anto zo no lorne balaka bona pa kana bola ma yalla wala dagbamba ba zabra bolago dagban ka ba zabra adini ba zabra bolago dagban ka ba zabra hankal lankam nalayin ya dazo natarak baba mamle balantena watanyela soda mananyo Allah haramun yele kamla tanya hikmat at-talqi anaba alayhi salatu wassalam wansa'an malagabo kuno khutba hati no minbar ngo sorta dole Allah minbar ko bole so kam minbar karnyela du'a nyela be kole فإذا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه سيدنا بكر داني أنب بانلام بسيلوكو كو كانت أباندل لا من برما هو دورلي كانت خطبة كابا دورلي كابا بازاسا كابا سانو أدول النبي يلغو صلى الله عليه وسلم تما دهان كالهو ومباراي سيدنا عمر na bone ba ka chen ma time so ni explain be za kam profile wallahi han ko anu kaman moroma hal annab diyo shahara nere nan ka nab sona kana mun muhammadin yanga dana nyala sayyidina umar Allahu akbar sayyidina umar ma nablan diyo shahara ka be sosra al-qur'anna جبريل الشير لنا وتوم يعصم سورة المؤمنون وهم يتو أمان يعصم كسلمنا وني كارنيلا next آيما وان يوسف ويسيلما دنا يناون سنة كبون الموافقات الأمر سنة مرونة كان وبدو من برما وفهمت مبلا فإذا بعثمان بن عفان فإن عثمان نينكوجيا كان بيلو أبشرك بالجنة بأن تصيبك بالبلوى وينو عثمان أنت رابو بيلنا لزندا ببنا غادا لزندا دفانيشن دبشاكا الله كارغورا أما نموهيم باغا كان أنتل كابتشركو با القرآن الله أكبر وبارك روبا دولي
كسنة علي تكنا رضي الله تعالى عنه سنة علي أفنى السعي نانتو نون صلاتي تو الله دمن جيشل دنما نبدنا النمو دنم كامل النم كم تو ونيلا أن مبيا دما وجسما وعقيدة سنة لي بشاب والغرو من أنا محمد نالا تون تلشلي جبريل رامل ترولا أما جمنا بالعلاج نعوي ينسي أديني ينسى يدا ينكبزارات الله أكبر سو سنة لي ومالجلن تبسلي كالدنيا زاساتل نعلى منافق أديني ما المنافقين ما نعلى منافقي أما ينن أدلتي سنة علي أنتو نن صلاة تو بكان رضي الله تعالى عنه تو بكان كرم الله وجهه كم دن تبقر نرى دب علي فن ونيا نب مبيا ونللو نبي فونغ أبليا الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي قلنا تكنا خلافني كو دولة منبر ما كان كماني misunderstand me adini nan kwanke shalkane fahimtan gargar taba kasobe lo kapren duniya balle zo am perto manga kumi malaka perta fulnyini anti wa doko to nan ka fanan pia pai apai kani dagbamba yen so garma kam mi garso bonglu na sayib dagban kam pachawma ati anti na hadith ka borde shi ani na film so garma kam mi garso de zo talahi yele karanum so benum zibs afasha bi yele na men describe senna ali kama ngunye bangsam dundol shafi way ba yole sokuto nye bangs ali ibn abi talib sallallahu alaihi wasallam anto no wala wanduli kaba pojingle nay so ben ndaba be kama tambe chongo tangman munafinchi ngable tabanyanga ko to wamdele tabam la kababo kawla ka tu anab minbar ma nabra ni suru dul zala rabdu kazala kazal wa na'am ba fahim tatarga kabratum ma ba malara o ba konta ba o bi ba wona nye best among them no o yemi na ba fahim tambal wa anabna bole ba shamin barma wa pa ko non de nufima Allah yipuni yino kam hal bayan anab kalen sinyanga ni yino kam yende lo amaleya am bang anab fo shi talenye lo tete yo pa ban yar la zuma bi yara anab pa ban yabangula to wumi amay ka bo no yinu kadene amaleya don't pala entertainment it is worship ayazang le banga dumana won ka jemo le ministre zone zabre le monon bona no kobre on pni shel no cheshele kabena mena dulana panya be do ki ko dom bal tabba kaban shelen ko be bendo yin so now mila zabre ma kalle zabyin kambien sabala la de so Allahu akbar kan zasanin yin banan da zinama boka wula ka understand zina nyen kulmi la bazang chilmu nang chil tongne la damala mana wiyat no to tuza baba bambe do biya karan yunu bara dob shaba hatta ko yang man won to zo wum nyasum damala wolula banjiran kazang dulum sukom ngir lu banjiran 5 man
e ka biya gona zang dulum sugo kom de sa nyom pa nyom ay no zang nerba po jangle Allahu akbar le mam yora yo esa haramu nyel mutlaqil haram nyen dongo kamna tuguma do ke yeto onda kana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanga ma izin ya Rasulallah kan changta zang pasongum pampa ngum nyasum kana bi honi panga ko doini kana bi labna ke buttamani anab ngumbo ambor izin na nang ben shelma bi nang apr balala andile ngena ay no kudi kama pra kama kema kama las ka bi ponga so inungo lela ka min la ko no den nga nyasum ko yala na bana babu to anabu to bangni shaprna memba maprna memba be ka nangma Allahu akbar wanda zela ko jina na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko iman pansi ko tiyir ka nor kwemna ni wato sovo wayir wa wale pompogona le payir makan so pal imani kalab pangso shahadatu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah kayidanya benir bangbo asayan karal bi'anala suratul isra'i punala kana wiyal ngon kamtum de shele wasan karal ikra kitabaka kafa bi nafsik اليوم عليك حسيبا علي تعرفين بلا فنين يجيلنا كرما كرما دبيا بامون بنيربا توم بي كارا تومبو كاتوم دلي يا ليتك ناوندي في سالي كاتنير تبا تم سا دنا سونا كولا ينادو do yeleng mahalle zang manela kabran gballene wedi bayto kong tab swabo so man ana Muhammadu anna sunnawni ko tayi nyeram bi gballene lo shele yusmi'akum naso ko tayi wumda basharan nang da gballene ama yi wumle be yi nyele sotan kiki lo yile dama isa mio ko gba mini mio taner ba le tiri la manga kar kunyala jim kadane zwalen su kadane nerbala sa chongo adeben gba mapa dengar la mina be na won sane da borla tuba man won yar won bayi won de bayi ناون دال قول بلا تلك حدود الله فلا تقربوها ناون نوزل سنبلا ترسم بلا صار مرلي دقبان بينار باما غرزان ما بي دمرلي بلا تتملي لو شوي فلا تعتدوها توي مرلي يندك باهي علي Oustaz naam mbon so ka yelti tuzo pa bambi sambanne ka biela la tete bo biago ma pune ka yun le kar nyenda chense subhanallah ka pa bo zone ka che ka bo bangla la ben ma denye to ashale na usam tinambo de zabal kunyala anab Muhammad yaliya saka dino saka dine na la ma jirpo manga tenguna ko mbole la jire ka ba yundo loane ma jirpo mang no nyela fa tamala fa ko shir santina won min anab Muhammad kana ci anfa ngo o gab mun tablan bongo yela so aka ta boni palaye paba ma pergeli kwa je ka yara ami kwa jebo me yegel fo si jaba na ma las min zan ku tum sa largal gon to le kuntu ka yarga dan ma do yul kwa je ko zang len nang lala har ka botan sabul pobonin wallahi ka imanan bala labi yarle te ka fara wallahi
كادنا إيماني أنا ما أنا التقوى ها هنا وانتي بيلكي medical doctors بزا أغريا كما ننسل سوي نبيلو left side أنا بلراي يلو نجرو كورا مالشيري ونوزا يالو معنا سوما شربين ماني فهما in terms of sports so na guna tulu shafo da no press row left side so na jim press right heart failure dia okay nika ba press ra na wina kamima ba ci kararna da siyela pam bi press ka tepsa mai so man de hangam karlan survive do anabna atakwa ha huna chekarbe kakwa je pelebune ambole la zo kazala hadith yire ka misunderstand ba this doctor amare bang ne bebeki amane to menyu ana hadith afatan ko ambariya hadith professor mbala mono wo ma hadith yung baran hadith ta pelle savargo kamen kalle hamal jamdo afatan ko ambariya chamte bo hatta al mustalah al hadith baran wo tele bokayen tin yi manan da yel hadith to and alhamdulillah I'm not that type I'm not a dunderhead so kamile now the shahar walillahi alhamd to be panawne de zone lalango ta le zarbier bien de pone kala na dal ma testify o temna no sovo kat yirka musul se palo se no wontia anabne yelo na kona yel bangmiya parna ma be yom batable mon kam nan fawale kamani denye haramu dine karagarke wotolanni denan la bibe wa palma bay she na o sanyo tolan ma bompot mo chana ninne ya mala PhD de bichenni nyala professor de bichenni baleba di bambala I know my rights no ma to baranye last no rights I know my rights pa ko jiam gba blofra that she know her right ya amil haramu biazo kabar no min doma na ba sheyir bayara ayo equally mani equality wani equity baranka dojira abetan chesukuru yushan I know my right woman sa ambaye son bibi ko hire ka pampro bibia orientanto na woni it's possible ka bi ma renyelo grandson of course akoto cross 50 60 years kana benang ablia ka bostra lama gwar doar la chief senang da tidadi non mana Muhammad yalla maybe anya ba kama rough guy ma le yala kame nyambo ma reason yala ibe zangle na nabi nga zangle na alquran Allahu akbar ustaz tsahama nam timi yeto ama de chanvien yala pam de na zantité ma sama kan sma zo ne bo na ni to achel bia zantima po ikatsu kaise are yeto achele de zo e pam ka ye ne what the Quran says your opinion doesn't matter min enzo sorati na yeto achele kan yelo ye afana yela ne alquran yeto ni sabe zo so yolen de bekara to kuraye mane la yeto mane ban pa kyan ya de zo kapaya na kuto yeto akene o ne hankala be kya de pu ne ka ko chellara subhana man yarani wa yasma'u kalami lala ma zo betal da la manam bala now something ambo ador yoba wala lore la lore yani fa innahu min alamatu shaka naite nyela la nirato nyende table
ni zuɣu biɛtali daalaama ni man bala shika zuɣu biɛtali kɔhulu bɛ bi yɛla bɛ ni professor so ni Naawuni ka daa chaŋ yaɣa Naawuni na yi piri socks bee namdi mundin duna hoof a yi paai kom nyin wɔbsimli ka yaa na wɔbsim di zuɣusaa wula ka bɛ na a chaŋ yaɣa di zuɣu gbunni maa nora so gbunni ka yan wɔbsi wula ka bɛ Naawuni it means abin nan adalci ne man a selector la justice man don nortan wo abin na wannan can yayi na bar no deceiver cha wobsla da nortan wo kashir sa wobsu da zosa na umi yana wobsu zosa ka wula ko e ci habin sha ka lore nan bo ne vo yole na kulpi ga so lem kani can yaro so fine an yaro so man can ta saya to den ye bo ma usas ne yune azan apal pa sans comme d'un club bien zanti seloma kate te masha Allah ta pa na woni ka pa selo wato na sa shelmin zanti na woni ma batanin banza jiyango ka batisa ka inside tamal program ka batisa watilanna umman mansa kati anab Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kale suru na won tirtaba no one can be perfect al perfect is for Almighty Allah al kamalu lillah perfect na kon konsul ama de bin tambanan perfect ma za yole tamakamin dundun garta to sura din na wone nyina nang de ner ko yela nenene tipum be ban yela nenen ma nang te tabata tamina be bedene ndana te sura ada nabi yurlam dahal barka zangte pi hada funa kanang da doatri jingo ni tumama za nang ban yene lor bom nyasipa ka shabban chegba har in nang de shelngo chantin ya gom ki be de ye laratin ya to halal sinin na lawar ki jima Allahu akbar ta taba yalla ka so yan kadama an be social media zo anan program ka so yo ka de la na wonni le bor shamba nan ka a wolgo yi lagorona zo hala da nabma moda min gulso pierre bon kobre kamin gosota kwamma dabam kana bawa pergele lalan yaba ne zo zanga mangbe anan gbana dam ka halal siyina halal sinyel don kambe yirang be o shele mazaya rasulullah yuran dal barkana amma tamno sa ji wa mina ongul kana bagale ka cha da shel karbe de den tol beldam puna inshallah da shel karbe al khair shel puna tanti harana tambatar anabda al barkana to usa na onde subu to te puya pam kapa tinan katar pam ne tin to nyete shehu ma ko o kena dungo punwa wallahi mama on ku ka zon kan beta mano ama yim ko kanye shehu ka babalo moto en chena zomane ya yo nyaba to pam to ama ka tenen nan ka tarte mina zasa den kulen nan ka biya guma ni retrete zasa de zoko kana fiyon guma ta kage mina zan de na bi zimsim ne ben shane de ne do entity de zo shehu to puya pam ka pa na on chela ki ibetu ne katedral programme mi al zumba dal kamka dian kana dezo ay ku bello le kamanto subscribe te YouTube channel ma to be on Twitter ka be Facebook ay do ta nyala nguyan dian fan pam dezo ne zantion ka punir kam ngondole jimo katira ande yala yan ligo ma man kan force train ma banen antemalma ka yala yan ne zamba namba zanta ka bolba di kunan ka za sa boarle ay call man kan wonyala nguyan zangle mbwa shi nzanta dezo antu bol namba ma chekanya karinye zaba
obukware zaba nama obukware zaba ojafa makai number nyala 024 214 1831 024 214 1831 abol mankai onyala ngunya bwashi nzanti misa ayenola oh the dollar tawo ko okay dezo aibol number makai nyala ngunya bwashi nzanzanta ne zanke mo ka punir kam ka paran dumanda wonu ce katinye jima pilgo hanne ba to ne zanke kan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Yellow